Lecha watabakile akatofu wintu media service pikitaki ya bi photocopy fumeke ala sotu photocopy de wame wan make impression wan buy tem fugo se kai pampela sani ya bwa pampela fi IPT agandi wan podi sam tapo fa IPT mo carte de visite wan make I flyer wan make I to kaita wan make I fula ni kaita wan make we make ngila we poengi gauga we gwa fese ite ko ada yiku ila ida ficha sa point tapu wintu media katona monde futeke feda ai chonga fugo miti to alfranga gauga ude na yobo bakada yo hopo gau esse fulbe utagita que afua kaua esse fo jape to alufua tina dianga tina fo fusebi mfubakali agansati ai pichopo ala demandi lobi balla de kai fugo mitira gansati ya watim epaye diondoro adi sefi esta presse fenea wakaua medai anga coupe to de presse fene wagu medai anga coupe de presse fene wakup anga wakabita de presse fene wakupa so de fegete de taita ki do danshia feda de tianga Kenya Domini DJ NA anga surprise satade on changa bat selva dondo anga DJ Remo feda ala de timu jasoye Lutume ija service pikita kide selu wanyu kaita wan bank kaita isa du ala sanyange isa pumo nyange isa bai sanyange aga kaita sama sa sene moni giu isa kishi wo ko munyani ala moni sa kishange bikaya muwa rip field isa wo ko ye efi yefu nikel anga PCS na tusande committee kona aine kaita de kai to na first ye gwa lutume ida ye baya kaita na efi wani na isefe go active na yosu efi aba active to lutume ija service tagida ki e dollar de sandegi de yepi active futeke bigi wo ko kaita atanga sefi Boa pichi pampila ye komiti ufuna sana pampila ifange pampila ala sotu pampila diabi wo kwange ye active sangi we seka sangi komiti ya chamoni na ala no ate ko ugi ba wo kwange ye komiti wilutu media service ye gidala la moni na ye baya kubo na ye poche gwaini akaita fika ba na ye bigi bai sanya wenkenge aletika ko kaita risa go pa bak mayaso kauka wa isani ala sani sanange isa komode sanyange isa pai sanyange inafu abi chaipi sansevi ya bi wo pampila wisha sana pampila su so pampila yabi na iko wo kwanga iwe seka ngiu ta Bueno, upebi mayalanga atim jevene takine na moy bitimfu apishi wata yaso kubdi flavor na pato aso sasa koye etagita kifana fu feifi komiti 20 fu sebi mufu bakari na sayo defu wini esta place ofene wakau wakup anga tina shigishi medai anga tondolo to the price ofene wagu wakup anga tina shigishi medai the price ofene tukali tofo botu wakup anga tina shigishi medai atanga sefi waikipe pai Diodoro fu tina shikishimang so de fegete de taita ki udugau bikalasi famu atu chane gi famu yaso na ya uma potinemo udugau go winya sande ko samana bashi fa ipishi wata ya coupe du fleuve imekela imoiti opombo drive dola sai mudu kusama mkubai de sanfi ma de sama naiko sapasa myotaigi sapasa sama sabi kusama musabiu imu meke communication imu dena PDP shipede sama defu de mshitaki yeseli mo isani ya bimo isani ye duwansani de sama musabi wilutu media de aso fu yepi ufudu ala de sande ala sayuwani aini communication wilutu media emekegi meke flyer wa meke spot fi wani kwa live tu kota kaba abise fi isa kontu du ala de sandegi nabo ko ede mo wilutu media de aso fu chayu shiki fute ala de safi de sele fu chakaba fu sama sabe sanfi de edu nakibimo komiti wilutu media fu ko makandi wagwa tu te fe yo tu pe shipi sama ego jo pe ala kala ma fi sai pasa wagwa tu gabi gibot pe sa potia wansa ni fu de sama staki oh so wansa ni opa nyakone ale kala ma fi we meke na la peji ki social media ala peji ala de peji pe de sama die sukude de na social media Shakarima, la grillade, la grillade, la grillade, la grillade, la grillade, la grillade, personne ne croira. La grillade, tu viendras ça, écoute ça, la Guyane on trouve de tout. Y a le soleil, la forêt, les animaux surtout. Tu crois? Okay, let's go. Atapo wali kimanga lukuma fuwa wile tu media TV5 ngome optaki ala we meke moina abakadi na yaso amonde tuecha fo shigishi mufu bakari atudusanga tuecha fo yaso optaki yuanga yua die luku ina uno yaso I meke moi kifa usabi tije ujaja
a programa fu bon tiki e fu politiki nga wa invité fu bala lenaik ju sabi kaba comité Malaysia so entide aussi staki one stem do ubaka fu a député jabala becha wantu yali pasa bakanda entide ujanga bala fu ju sabi mo ke bajemi en bala soda se fididea so nga fu taki aba a tema jucha côté de sana tema tide de sama de sabi bala lenaik ustaki bala be gona fetifu donc et de ma fu akonde ya sope si ça Sophie Charles be pasane feshi entide bala jani aba nina bashi fu opposition and Sophie Charles tide e gona fetifu ton député and oui ça wani sabi angala hi folu kuna taki fa bala ya e shi so ensemble ma fo shogwe mo fawe na fika de bala fu de balwodi Thiago mo fawe fa go bala oui alukuma vu le comédia Rebalio wa tapu de bala nya studio rebalio wa tapu tu que fa usabi kabada bala flexible gen kabada udene o kota ki politiki da udene kaba unata bala funana ndo samori aya tapu wala dia likima mina monsieur Soda 7e du nord c'est ifana ke fa de bala takiti yo konfuta ki politique san ke fa bala bede mekia o konki mengi afoluku Odona bala se football wodi Thiago mo bali ala de lespeki alikima bigi odi sausa taki uya na politiko naki na buntiki ya ya wachifu akishemo sevi we udene ka bala to antaki ke hausabi na we gona stembaka fu potiwan député fu asefu yaso and you today ibe making one video pe me committee pe betayu ka ba fa ibe finema isa rappeler taigre sama baka fa fin de 60 ki ai de ma fa ko ya gamba chi fo oui bala Emmanuel Macron boko ala isa po be fu fetu wale shi baka fa fin de 60 oui asande na bitanga that you want ki lanti anga weti egi a président de la République maktifu à sa boko à assemblée c'est-à-dire meka forkisen gobaka ni ateka ukashi bikasane anabi député saifu macha a programa fien di de sama be stempo chen da ai bo coin da tuanda ki so asa bi kande mo député fu doa ko fien jamundu also fona bi député sai da na wa cohabitation de baka kayen da tuanda ki na wa sama fu tase a opposition o abi mo député da de abi a premier ministre ngadi o en cohabitation ma giwa ngale tabala so en fache fu do ansani ya ishkita ki au fu feliga a foluku fu ala titi que va passer à non dem longo stembaka fu pochi on tasama gona apej fu député sanna pe fache so ansani oui anaifu felibika te oluku de son mensama di wa beneng taki be sagona o ko di kona o ko da chwanta ki de be wakching ka te oluku a programa finga a visual fina be da ishta ki o mensama di be shido wakti taki a president bo ko mi asafuna wa busanya dugide ma de soide save taki de be wakti taki a president sa bo ko zan fu de go soide save da o kataki na o kashi gisama be den taki asato député di namo wani awo kona ape mana wa o kashi tugia president fu kona kosbe fu ataki fu baka taki ai soitaki uwani mi ofu wani a opposition utaigimi antu de ki kabafu astemia so da usa fustankin san afoluku fu fanch konde wani baje minga monsieur Soda Gumi ya inke fabala le na taken kabawe wakana se fotofien et fi dire que un président et ti en condé ne a majorité di mu voter de loi na dena se fi da beina a kandi ide donc mi je fin fene wa bonsani après mi tak konen bakade Tant que me ça m'a bédé, dibé wak tien. Il y a des qui n'a forcément d'un bé wak qui a quoi comme il y a là, on d'un qui a là ça m'a méqué, là ça m'a fondé. On est à vous saluer ça. Voilà, quand il y a pas là ça pique tout ça, il est méqué, il est que des bé wak tien. On connaît eu mal monsieur. Ah, que fa de taba la ta mi foi cha president bo coin na jabi away chege men. Moi me action c'est fi. Mais c'est que nana moment candidat ou sama be wak tien bika, ta fa shi be sa de fa du ndenki. Ma ke fa abo coin de sama go na bika ala sama jombo da me asabi fu da wakti de be wakti bika ala sama jombo ma sama yak shibala ne na taki okay and you me asabi e fu na wan stratégie politique c'est ça fa ma dia politique ka dati sabi na vishnape ma ke fa ma boko ya so ne
assez ça me passe baka de stembaka RN diata pour baka ça ou pas ça non a fa de keda to daki de soma soye clairement ta kade de wala politique fou Macron. Oui, Hassan Dekin, on est na résultat ou actif ou kishi, ou sabi sana positif ou de sama. Mais abi bitaki RN ou abi en majorité absolue, mais abi bitaki a président ou abi en majorité absolue. Ça ou ça taki na taki wani ou en coalition afoude. De ikayo ensemble ou en front républicain ou en arc républicain pe ala de sama dino dia inde extrême au soi de ces taki de wani taki na de sama dimo modéré bika non ça n'a problème na taki wani a abi manje taki de na français de souche da tu taki de wani immigration gwema là où ya son produit fou immigration da mu denki bon fochui ou teke son position te iluku monsieur de Viriman sabi santaki à toi lu ya maye shitaki de mandi danga de Viriman be forber et so itaki be nan de non so tout extrémiste dans le sens où de itaki bien que femme de aso bien que boucheton de bikin de itaki bien na Guyane bien ça en amont so de fait de foshu go mo fa mi akshama afrak na pe mata yutaki en adenga asande taki de sama itaki so sambika ala wa sama di kona adoti fu ki pe ya Guyane yaso etelenke ay telenke Guyane genda to ki na imeke a part des choses na on a un bon sens da tu anta kamu ku to nga de baka machine fu de chai den se fu anta fashbika te ilukuna media ala sama na ta sama giden en tout des vrais Guyanais mais na le cheke a foston de des vrais Guyanais en tant que député d'am cheke député de muki mais bumbu fashi. OK ça oui pa ngai de isa balani like chako fa we den fa speech na be. Oui, sabi politique son yo sa afaye kaya atongo de takia public ane eja ini den libi sama cha politicien a bi tendance ou kontaigi saywanye ma finalement chawini kabaye shitaki adensandi yube bigisha fe shitaki be sadunya aidu après mi abe lukusang monsieur Raymond takidion so de obega junta ma en effet e fulena attaquer so dami den kitaki ajaye quand des remarques de meke ma Diamaya bio goton député misabi wel premier les chitaki de taki c'est pas un français c'est pas un Guyanais c'est un hollandais donc il faut dire de ama répéter son ensemble misaden kitaki et depuis ini de ça bi son den ki dipitaki ou bien préféré en tout Guyanais. OK dida itakataki yaso ça wan tout Guyanais giu. Oui, na mi amude tout Guyanais gimi na de samadi etaki aba tout Guyanais anga falishon. Mi venu taki mi en Guyane mi meke aso mi Libya aso mi monide aso mi osude aso da mi en tout Guyane mi meke teke sama o ko mi duba parlo san da mi en Guyane bi ka mi chai akonde gonga feshi mi chai san kon fu a maskape fu tem da ka maskape a ri konde a ri système fu am gonga feshi ma fu so ante politique de da yana Guyane ma te système de yumuton Guyane da mi venu taki na moliki san Ala soda ai ke fumi wan tu Guyane mi fi bina konde ya Guyane bika fi muluku ala wa wakama ala sama ide wakama ma abi son taki de taki gata wi tigwa baka son san fi adina san de tapu da beina icha ayo konde ke na yetaka sani ma de dipia nya sama ati ai de dipia nya sama ati da abi son san di no mweluku som sani no mweluku mi asom chen. OK forme la mo na o meka piki toga go fu be fusan ai ni sawogo abi fevi sama baje mi da tibe kwa so ko ba be action question na doki abe bala na pe abe si saya abi Jean-Philippe bala Aldo Neman aga Devi Riman Dibe e chakaba bala de Nike yudibe jawo ko kaba shi alanga na tuyali anga fu kataki bala Devi Riman cha fa fene achafu abala. Oui, achafu abala be pa mishi konde angalanti taki au chaibu mowi ma kin fuwi da weshtaki wani awani abe sasa abe itaki ale cheke fa ala de samadi potine na pe fugona sani temi alikiden da meshtaki ja sabe awoko ja sabi sanini de iko ja safa kusoi amambia nya woko tuel na fita ke ma sabe awoko ite non na de viriman mi akwa de viriman ite o kataki de engagement taki step by step atuan taki mi wo kwanga demandi agona awoko ite bakate da okwa de viriman da de samana pete me aliki de sandi de itaki de pa michi sandi de itaki o mesani ma mi ashenke taki de sabi aini sande ego bikaba la de viriman ne mofutaki atuan taki abekona wanku tuna o ya so aba a insécurité da be itaki utaki ai feti ma na ifende sani
da kande abem kengi a stratégie vien a faz fa efeti na halitaki na kwali ne meke ifende san ndekitaki na ko fende ise na tafa fi mu kutu fu teu como na kutu de usa fende wa wini ma kande a stratégie vien na so to ande mam de kina mo bete san bika fi coach président de la république fi coach ministre di chidon di de en place ndeki a ofende san ga konde fu en tout a fu be fu wi na te a député ego fende money of san chai kongiwi na ta san wo wakti fu un député dam bibita ki anya wo ko jaw go yabaka fo chai ngodo amu meke mo iti fu kengi a stratégie fin question ya shen que a période diamant c'est fi a château fu bigi jugement en secondo e que faita ki fu de ta on devango chao ko de awo ko ya fu député ya masabia que si imu gone ta pour d'ailleurs lien donc finalement ya shen que jugé d'un homicide durement ta ki non il y a tempo loko bika quand de josi donc ici de tout talon fu de non mina na mietaki na sa de viriman mo futaki ataki a akshi mana ifende maybe vitaki tu a bon temps fi lele a woko de viriman pia muchai 5 ans à 2 ans à chai da kande de mugia au cachete bika ala de sama que ce soit de monsieur Dolor madame Charles ala de sama na ape na sama dibe apache tout collectif Apache na sama dibe stoin de viriman damia ça sam committee ding meketaki no ya so de kon kengita ki na monamo de mpoa bala madame de mun ku tonga de sevi anga takanga foduku fu de soide taki saide no ya mamu komoto miadia ini aposishi de mon bikamina igona afeti midia ini aposishi mi potim sevi na pikiso tapu fu pikitaki temtaki me potin se viata fu pikitaki me abu en poseji pe memo ku tonga mse vishi don denki pe na wanso tuta san na ikwambo afati mana winifu ala foluku a winifu ala sama a bete libi fu ala sama adati mi efeti no na ape dos de viriman kanja tutaki am fenja okashi fa chai godo famu fandi bika se sabitei soleji denki anga i wan denki taki na somu feti maintenant sama mso itaki no na senda ungo beina da ko luku sa asanyogi afoshi rondo ya so sata da oshikaba fa de sama upati den da tede upati den da pe da msheke usate kwa mo bete posi ma fugi mi okashi da mi taigu ki sana mi posi anga sama mi stemgi we kona pishina pe you about mi ke fambe taki ke fa mi action se fu monsieur don fa na ke fa monsieur Jamie tak fa na go tanga bi kan se fi ala we abede ya jabe go na oko akide ta fo mande da majago lele nkabanya ashi bika kanda so abede na se posisi ke bika fo na koti bika fo mutaki awoko na waiti muti ene wafude bale ya be pasao ya so bala Jean Philippe atayoda ki awoko ne woko yaidu na yaleli ashikuka mutaki wazaki nya aleli waiti sani datota ki asabi ayishikita kini na mo bumfare kan ma chago do na oui que mi koti wazege diga pe itakide amansa shikene na di makonde pe yago ya safami ke konde pe yago meti yanga tifi konde pe yago no konde pe yago meti meke konde pe yago fo yanga tifi ama gonda ite ma inklek de takwa wakama o ma ya sabisa pe yago te ya sape go dai kombaka ma so yu yang jalanti afeshi ici da ke fa du fu mi okaya de viriman mi okaya ya do ti ke desema be pochen fu antaliali na man se fi bo koin da be na ni gado et fo la mamu de respect fa changa fa samugo be na da desema bika fu dem pu mi atakine mi de ma fu dem point da litsama sisadu ka do lanti be pocha tendi be ngodo nya mado to ya ne present bo ko inanga mawani sasa itaki umustem gama baka na taki umustem gama tanko ya ma peide ke no ya so mina izolwa utuma ya so pe o de bitato da ki kwa difi ma utuma pe o tampo ya system mi no mi ataki sama pende ite bikami akaba ya ala samfude man oda giwo kashi vitaigu ya wante giwo kashi taigu wansan jombo wi asata ya jo stamo yesata beina ilati no aizolwa so ye como ta ustaki mi system gi bala na iki imiti bala je mi apasha takenga ide bia anse amigo pulu igo fa igo nya ko shi kenyo ate albil tenwa inda istaki apo ikengi mo we gwa la en so defegete tire a idei fu a programa ya so ke fambe taigui na bashi fa upusi fu akone fu da so na de so afra ke gota ki wa bua aide mo fa kole sisa Sophie Charles Diego Fouton député bala le like yo ke bashi fu a opposition
5 de son ansani dishi annonce taki OK son ensemble ego 5 de son ansani Oui, Fumutai qui indim shitaki Sophie Charles ego na député Mijombo nga mi fondo bika le tien que fa fu sama beta ken akaba dimi bedia député nembe abuwa membe taki mi osaka kwa undo komiti de sama fumi fu ala de mianga de ija so lo yaso date ilu kuzo visual mi jesuku fu kon ala de yanga de sama enda jesuku we fa we fu de sama da Mijombo ete wan le ishbika ndekite ide wan politique na ko sube fu afoluku e wande ya wangwe fa we fu de tumiji fu mankeli mukon fu de mdekita so wasama ba mi aishemo so wasama ba fu abede ya so mbe utakange so wasama ba na so da mjeke taki na wanga mistake ai make ai ni a politique system vient tem taki mistake gen na wabunzani ai du wansan gen sevi ai go efika we aso magiwi aso jesu ko ama fu de cause be fu da we taki asama de make one mistake bika ai go efa we fu mami enke bashi fu opposition da tem luku de problème di dena so ya so di amma clear da mais je que taki te okumoto na 900 000 euros de déficit fugona 10 millions 900 000 euros fugwa 3 millions da mais je que taki descende social bem ta ya wantu de te fuse kade te taki amma créer da tora ki la mairie be ya pe ka ba de be ko de problème be ya pe ka ba igo suku fa taki na amma se créer ya wa be déficit de du bigi ko taki 2018 nan to mi doini opposition 2020 amonia be na déficit na pe wa be 3 millions de déficit di me bi ta kande ta ya lo de na 5 millions yeshi of mo epi 201% d'augmentation fois déficit là tu antaki mais denki de masque payer di na ikishimoni mais denki de shko di abi problème di be na so pour éviter na yabi matériel scolaire c'est éviter na igiden mais denki ala de pique ça m'a dit leli piquage ko di na yabi de sandi yabi fano du fu cha a ashko mais denki de bouchi di den aini hi solan da me bi bita ki social mie son samaita ki le na ikwani social gwe na fa chi fois frei fois go teke pêche mais begi de sama ma wakiti mais ma fu isa me ke ma fu sayo kan ta ba la fu sayo bika tudo sanga 20 ibegona stem fu taki bo ansaka ko fu de mafakonde yaso ti de wakas kwa yu ukatake ke wakas bika to widi ja fa we kada bi ondo politique do fu sama widi ja fa we shitaki boy fama wani gwa tapanda na kade apeji sa upoge bala ya fugo na we sheke wakasa ma fu sa taki ti de me begi ala de zamanga me begi se fi bejanga den ki de taki puai ni se fi mi a wani na wansama gi wankans taki a maigwe da sanyo frei gimi uye pimi oli a mana nya konde ya so bikabe akshu taki a wanshi don shigishi ali meka shi don shigishi ali chakaba da olukusa odu ma shigishi ali vien meka kaba ya begi me begi o na wansama mu poti anye de waliki me bun ba jemi monsieur Soda monsieur Flexi waliki me bun amma mushidon chakabacha wo ko fiena sola ya so da agwego du sa wandu mami awani no wan ki sama go denk taki de du mi wan bun taki jo senya magwe jo stem ge fa gwe komo to ya da mi frei mi wan frei mi wan shidwange ya so fucha monda fien kaba da olukusa wodu 2026 manono ya so aide itaki sama ogwe da sanyo frei gitawan non mi aja inya posi na ape mi wani amma cha konde godo pecha mengodo so sevi anga abaka mavien monsieur Jean-Baptiste Bey soutenir Riman meke de dousa de mduma mi aifu sta fetino ono yaso ishi da mi aide itaki amma mugwe da mi frei mi aja ini kaneta sama famma de baka mavien opta ki fo agwe jo kwa makti mami aja ini e fam magwe sama o te ken place o apish de na metaki na stem wo stem indirectement te mi alikida le tien que il est découragé de ça makabataki ou a voté gamma ya voté député ana découragé de ça man mina stem gamma mina istem gamma kota ki ngono e déclarer e taigala sama taki officiellement mina istem gamma mu holiam ya so fa gwe da ton taki ba tangi wa na fa na somtaki akintaki de na pebika sanen u bestem ge 2020 ataki mi nobem kote ken PJ fu dishodati na no ya meka matanga wi na ya so bika abi fu sujet di amuse kan anga monda di u bega 2020 no kaba mana wan soni systématique vengeance fi se vitakilina mi abem go meke de rolien non na vengeance sande na pe isa saide na ana vengeance sani na kintaki anga kin libi
Datu antaki amma baby giwansani meke akambai problème de nya konden que fam taigi au même escapé dina ikishimoni a déficit créé meke de stabiliser sande inde yali de fika giden fu stande daso we kaba amonda aki fashi Nambio fika inki juste des éléments di meke a déficit Congo so quand déjà mate ka konde a population Congo mo sani comment costu kon est-ce que il te que des éléments en considération taki kanja dati meke Canada beja pekaba donc finalement il y a chien que juge matumisi go fotaki non bikai mo ko ala den pour en conseil de meke a non mais bibi taki me jugement te meke budget te meke finance na chiffre taki puis bedena un excédent de peut-être 100 000, 300 000, 1 million, 3 millions. Il y a déjà déficit, il y a moins 3 millions. On a jugé, mais jugé. Il y a Saïdou, on a des pampila d'Igi, on a des Mewoko. On a géré mal. On a, bien sûr, à gérer mal. Tu as des gens qui ont décréé, yonkou mascapé, peut-être qu'ils ont caché, on risque. Fugo dusani fude solugu de famille fude samaje woko giden da asande ibo coin ya ipaiden de abaka fute code de coton interdit bancaire en amietaki na sa a terrain itaki anga sa idwanga de sama te igwa ini so quartier dio komoto ya so goluku de bush di na son page be ina chineke ja ini akonde anya centrum sevi ana mitaki na sa ipasa yerusa da miawani meke polemique of pikitaki ma wanta ki wan kinsani samadi ete wan leishi eden taki de oye pi mfwa mamugwe meke matale tiangao abetaki ay engagangao a lobby oui awan jangawi awan yepi unala desandi ufano odu meke atayangao adati metaki ai sabu wantaki ke fa lena iketaki aso amma kanya wan subigol kusaibe ifega datu da subigol kusaibe ifenyanda ibe ifeno ambuanda golukwe mamma au de conseiller été conseiller municipal ma ke nya subigwanda nya fikanda kan yasa de wa ukashigi na sama udenken alama mgo na bikai betaki ibe go contre ma din lukute ikaba yu elobi achafeti shipanto piki o shi bien shike elobi chafeti shipan bika fama bika la sama giela sama fa weshe taki fa de sama shin mishike taki au mo makeli ki gida ki kare fama godine be wini kare flexi monsieur soda ba jemi begete wan leji mi awani no sama ye pi mi fusa mo makeli ki gimi ufika mi fusta kemi fingi wani fumu fusta imbu fumu famu du fafika ya sa mu na astem on a voté azanja ki o stem gi wanta sama ne wanda fe ifi mande o stem gi wan fu de ta sama de madata la kino no aso doso ta balale na aini sa ita gi yaso yesa ita o stem gi wanta sama mafude sama e shike taki apo fama a rasan jai proposer ni na mo bufash na ye toku de sama mustem gi wanta sama programa de a payer penke programme no de a programme de mamo abina fa o solo gu fu wi de piki fu so lan programme no de bikaya we si sans étiquette da ton taki tanga no wa oli wan commencer te piaigo malena yike va magwe fika au finalement imaginons taki ma wini yo fien que na wan trahison committee a peuple pour Saint-Laurent taki ou poti que ele défi TV finalement ya kaba mondane ilongwe fika wi mais au fien so que wan trahison bikano no de te iluku te ogona conseil municipal fu majorité asabi sawetaki akonde jidona ape de iluku sawetaki mianga maitaki we hali we subi we saka au tumaitaki sanwe da temden kitaki kande wa mayagwe azo sama okone baka ofaodu da meje kitaki uja fuka bangi kota kinono ainisa itagu yaso nyama go ya shino tas mafuteke ape shama anya tu na mushen ma se shitaki sama ade bika nono yaso bika fu mutakia tu wafude bala fude na pe bala papa yo Michael ni na première adjoint dato aki ya ishama se bika fin de première adjoint faut connaître dato aki de shitaki isa chane so sama de mona fu mutakia tu na mutaiki Michael fa poi ofa apoi ne mu kuto ngen sefi ne muluku sen stadia de na bangide sans aller speki de wo koma igen sans aller speki de kole ka fi igen da ku tangen se sa poichai fa poichai ne au kashi kongen fa chai da meka chai mam katai itaki fu san mi anga wi sawani anaju wanye nyo poi doing
da Michael ne muluku ngen se mami fu sawe ye nga sawe sai gonga ekon da amluku bon Il y a qui a ma compétence, il faut des mères va ville. anami muta ki Non, mais desana c'est ça étrange, puis qui sont tellement contradictoires. Et puis, il faut fêter ou en fait. Mais il y a opposition, il y a basé à opposition. Et nous, à Taouandé, il est souhaité faire m'entendre à la politicien et oui, ici, qui. Oh, ante que tava não manda hoje tá aqui minha não Asanje force li wa niede force li to become não manda asan u fustana tá aqui me acaba gili angana na monamo samu Oui, passa acaba gili, mas a follow denki de électeur. dem denki tá aqui PDB denki tá aqui na mi wini mi feti bika ukina Mas ya esse que é so follow não matan ukina ya so fumbe abitakudu nembe gili dambe otaki u faciliter ngimi kya magwe Comme tu es ne me tá igu tá aqui minha wanyeng da umoso so muso itaki minha atakudu me so itaki nke mata ya so kya ule posizi chogo chayudo fu feti da o feti sai de boati mo kwa inu wasan me taki ka na sefi sani be passa angayu me lu ko pen de sevi Okay. a pen di me lu kuna taki amma wantu san sete na yazo me kya tanse kaden da chayudo fu shtenga o se da o shte samadi jangami samadi jange un bon axi. Il y a un politicien, il y a une politique. Na mo he poste ne ye visé. Da il famma e winsi fu ton député quand les baka fu da cha effectif fu gwa ministre of quand même président pour la France. Da ya qui avance ni normal en tant que politicien fu wani go gweden kita ki bof quand même ça fait cha wa mo gambi ki podium ga. dati na amma ngataki na amma denki mi denki na befu komoto atapu kwa ondo ishi dati wandake miange un logiciel na yo kwa se faji mi wan saka kwa ondo e wan gwa atapu Utakiwa compati. ne miange na se fashi wa denki Wasan mbi wa yakshi. Amma te de mea ya bi wa ekipa ibaka. Wesha mwa de ya ekip yapi de ya shike yanga ekip sa sabi wansan mianga ekip na no problem na di afaya o kondi me go akshi de san na de apedem so de se de mulo kuvu de poite ke mam za taigi taki tem go na budget tem go taki aba descend de isen de gude document tem analyser den ana bi fu amma zevi aitanga gen fu application sani dus no de fois ma Non, mais ka faut gen stanza ekip ne etaki. problem ne mulo kusa na folu ku etaki madina mina wansa madi CFS tem anga dibe shidona wo ne me ko gi famille chen ma wanta sama mugona se di miego ma me gi élément fu de fustantaki mi bibitaki amma de na o me posishi kaba c'est-à-dire CCOG et na président et na maire fu solan anga o metata sani da meka shidon bogu bika bibitaki ugia ukashi fo kengi sani ou gen posishi fo kengi sani da meka atan pigu anga wo ko nga de posishi ju gena pe fucha kone wa mo bete fashi Bah là na emeke ala de les étudiants ikoya avant surtout sentiment di e kai désespérance qu'on a population le tien que relâche bi ta kama ouais ça du bon da ya na parli boto ma mbeta igi wansani tam yo kaba a question amma mu ouais fustan mais finalement ne wa ukashi kon fa mahali komoto fa Fimu go soyi se fi. ta sama no konte ke abada no mo bon sani no fimu encourager de ça mata gantangi u hole ya bada le tien que ta u hole ya problème ya ba na problème woli na ma de sama be wan no de ça sandi kon koni 2020 de betaki de wanyam mato ma la sama sa meke bi se tan kataki alikimi Oui, adapté de betaki de wanyam ma so sama ifeneta ki amma idubun me ifeneta ki akone na ichaibun ma amma be shido yaso me ka shido kaba o ko fendio ya be pa mi shuto pas problème de nka kaba o ko jabe pa mi shuda te o kashi kombaka da agoda apochenen da oluku manono ya so msheke taki na momenti afika wanyalanga afu mi fu stein afika wanyalanga afu fa chai akonde yaso da ashtaki abu o kashi fa chai feifiali bikana ono fu de stem genya to de picha o chai feifiali da afu di feifiali kona ipaji da yuan fege to do fika yaso awanyalanga afu di fika yaso ya jausa mo yuan gwego libi nanda no uyepi mi kya mashido yaso nga kacha oko a frag di mo yak shina taki isabi ala wan politiquement etaki asade etaki metaki taki de wan feti gisama wan feti ya foluku ya shike taki kaja ma shashi taki pia wangu tapanda asamo feti gi hila gyan ne meta igo ya baka
Amamu abi conseiller anga fustan fusade. En a mea fusolang, anya circonscription a Morgan Condé fa circonscription, en a présidente de la CCOG Kaukata qui bena à la l'ouest guyanais ne tien. Da mi vende ta kama abi maktisai fusoyen CFI. Pourquoi faire un chigo takanga sama, ou takanga préfet, ou takanga ministre, et tout d'ailleurs régulièrement, béak chou asande a sokaba. Monsieur Soda, mais on y a taki, est-ce que y'a ma wenki? Est-ce que y'a nya ozu? Est-ce que y'a na bopard de pêche? Amma wa y'a nya kondeini. Danono de vous, teke sene goena anda baka, dam katai taki wa y'a mo se sefi. Madacha wanta atoli, na atol de ude, ataki, amma bigi wan oko, meka kabahi. Atatina mometaki mi fu mukona kinga ataki juko taki mi sasa mama stemgi en tout no ya so meke oru anga gandi parlementaire député et je que taki no me wan potin se fe nya pochi taki ade di ma ya jafeshi c'est-à-dire son sama itaki na Riman Dolor Sovisha ade jafeshi ajabe kan suwini imu accepter ni bitaki na ala san yoma wini na ala san yoma lashitu ma a son sama tede igwa politique namuna win sedemde non anga mbo fati medenki te luku a collectif Apache de fetigi wansantaki Apache fu aliba mumeke pevongo ilonga samadi jafesh na pe de maya a collectif Apache na kande pasa tout di yali kabade effectif wa sefi cause nadi de quoi politique ya zo non da yo so itaki ou nkusa au programme ya o fait taki wansandi no réalisable de o quoi une dynamique taki Apache ne obe fetigi ou fano du visibilité fou ça m'a porté à sujet na pe mi en tant que ancien responsable politique na futaki mais je que taki à sujet de mou rien servi en khali quoi tap taf mi abu en conseil anga di neutre anga di clair dina be na piki fo liba effectif ou wansan fou servi yeshi da mebi bitaki a collectif Apache et mérité ou kashi en somme que mi ostemgi a politique a collectif Apache de Nike ou de aini wilo to media pe ala de bush connaît sama yari kyo a collectif Apache ngasa itaki est-ce que na wa stratégie politique fi you et fi bibi to taki sandema chakon on tout fait de wan chako on tout fait taki OK quand you na ibi bia nya Apache fo liba mi na ibi bia nya Apache fo liba fo pasana maipa sur la Guena Sayul na Kayen mais bi bia nya Apache je komonta maipa sur la kodo apatu pecho do na anda na so mi eshen yeshi dana kutu e kutu afiti we fichanga ozewe at bibi de en tanga bibi fumi anga wansan di meshtaki a collectif pénétré que fa défense maitaki de gwa Sayul de gona Saint-Georges de quoi sola de meke kutu maipa sur la da na wansan di body instinct anga fu hali a kota ki afeti de fu ala deta candidat di kandena e boko de jangen ala deta président de la CTG au même temps mon maire fou de mteke posishi clairement taki asanya na en fait fou alaou mais je que taki mi responsabilité en tant qu'ancien député na fou guidement waka akiti kai de sama taki mais je que na CDO mustem fou de man soy de se vitaki de poidu sani anga de soy taki asande na brangrai sani bika foshi go ba fa de ka composer ma question bakana bika ke fa taki aliba na anya Apache OK Apache fu aliba na mkataigi taki le kusa ipasa et puis so anya politique na mshtaki au maire fu aliba ya kwa de ki ya so na ya shike mais kemi akshi est-ce que dans la stratégie politique j'ai en place bika au maire à quoi de ki ya taki na maire fu aliba janga d'état denki parce que les gens qui fa monsieur Baya Romaric c'est bekotakin akaba au maire de na ondo Sophie Charles quand des mères na bi conscience taki de na mère da de chai de se vo fashion inke ondo ma official ma de na ondo ma official de na bashi fa konde fuden da fu de chai de se fe ke bashi fa konde fuden da sama ma ko makti mais che ke taki beina quand me go fa wa nya taki fumi en tu me awanyezo ma ukataki a system taki sama makti e bandai e duengi asande mukaba infustantaki be forber na gan santi gimi makti na papa ishton gimi makti na apatu gimi makti na manana wala gimi makti na fudi social na president da na mona mo mugwange ana wa mia for plek fu gwanga social bika ne na dishodati mi akinta di meta kande son afuden wanya makti kane di social ogwe da jo kwatapu
mami mi aisha sanso mi jentaki amma be teke wan responsabilité janga solan mi ka chan wo kogodo fo angwe na wanta pe shinya aigo kandida ide ta mande mi ne me de na ida mi de itana pam tantaki so la ya bebi go woko me ke okaba woko a réalité fa terrain c'est so itaki asama na présidente a de heifu den ta mère de misi de heifu den te utaki heifu de nya so utaki papela tapu voilà sani yo c'était yen que politicien non umuye busana c'est oje sana c'est oje na lao de commune e wa ikona wan anga lao nga umati ma a wantaki ne na ubashi vai funa gansanti sama tempo cha mena me ana bashu sa gansanti ade taki na wanta sama ukomakchen fudu wanta san if de poti wa ide ma fu de communauté ne de pocham de qui sont de son décision yo passe indirectement ouais quand na sande de ifele mamina ifele voilà bika ya en position pour maire faut stanguide faut me de mer be ocham c'est vient que en mer d'après toi la détail ça m'a na taki no ita taki de ta mère cha de se faire na taki de na cha de se vient que mer makande on piki fele jan de taki de dotations des subventions des dijodati quand ya ou répartir on travail ma fille cha c'est vient que en mer da ça taki assez fâche cotiser au niveau fa EPCI mi se fait cotiser ya makota igim saywani ya madu saywani bika fou ou se fait bien que mer nem décider tak par exemple mais comme ta nya EPCI da un problème gi da imucha se fait de manière équitable ala ou potimoni ala sama a bien projet ala des projets de mon financés et il n'est pas question que fi ko chai se vont fa diam chai of ko do ke maktimi en tout mais shitaki anya sandide aso da sommaire et fin de taki a tout à fait normal au fou de obligé quand de vous soutenir à démarche na pe on met ça ma foshin ko ya so tayi taki et yam janga collectif a pachi yam di shodati parce que na so de temps na di shodati na a dynamique na ko so figwe da yo frei non mais déjà so figwe da o frei mais que so fitan leti ya son ma a tutu question a tutu frag do ba frag shi donc bika no aso if you no aso balale na ki fene taki amma et toi les répéter aussi bika c'est fait fondo te que no wani fusta ça pas ça mi taki o même ça ma c'est fait wani fusta ça pas ça et fi fene taki amma na no ana tibu de meke o même pas ma fa dai kan fa connaître go fu lobby fa connaître wa solan na fica peixe que mostrar sama depois ti mais que ma fica non tá só fustan nataki te amma ofika sanya amma me que fica san chamonda fien kaba ma figa o kashi aleje que féliciter nataki gwe como te aso ife no position tapu alors que ana mérité a mérite nataki ichaibun inaitaki nono yaso yo transmettre à pouvoir yo giwanta ma info au kashi fo chai da peda me fustan ma via chai bon c'est cas des problèmes d'hypothèque yaso da igwe mais ici evita africain royali en il fait chiquet à c'est cas des problèmes iso la no ne mulu kuva ose cas de wentu wanya c'est cas de na wa mbufa ko nevo mais manta ma mi sasa na problème fu di ma ya non tá ficam que tá que são wanda aqui minha sasa na problème fu di ma ya so because c'est me taigu ya so taki e tem que engagement ga a population ya chaibun da saire mu stem give igwe frei fica wanya banodu fica wanya problème di you créer. C'est pas logique. Non, approche fouillou. Namo wani, allez que o taigim taki, namo nka magwe, nka libéré oui. Non, c'est pas comme ça. Fomito. Mais na igo nya santaki ke amamu stem fois amagwe. Afa fol ko mu fustambum. Mana me que chama fol ko mu fustambum. Bika taxaide, mais chouan pikisani en Guyane, de moi taki de député sortant du BDA, de bego ibal affrontement fa en chanda. Da udi dangu yani ya na fu woko sa manga ose woji na bashi for posisi se fi we for ma igwe na iteka décision de na wanta ka wet game intaki a supposé candidat fu député aso fo lu ko fu stambum faisa sakako aso isa subigwe ndati ataka au subi ida sakami amma na subi mi mami da we shamma gwa bu antimia wanta ko se mi spell boko wa buan timia fi yanga de naki because anga wansan do yankishi kutaki aletke au match yangi naki dana roto yoani odi roto fi yangi ngande na 2026 so ma fusa ma ligeli akonde aso ishenke taka ogobaka
Ma lenaik pi misi futa. Apishe no sama ama sabien. Ouais, action zanda me action Because zanda. abo parti politique taki wisha go out to sama fin. Comme piki wa mofo. Because am gay ke lena hala la ogena avancer. Fami wa Oh, ami alu. No, am gay. Yeye den bruit den sama de taki wa amma. Ja si donc ondo e monda. Je suis pas chez meke. De shi amabeta kabata ki joso disi ma ne monda do Sabonye meke. Sabonye se ka oswe meke pa chez meke ga chez koti. So me Gage koti a oupe. À la fin, on va pas passer dans comme FDPC à la global pas chez gâche. Mais t'as qui devant dire positif approche gomicham mataka mayo ko da ishenke you etaki na manayo ko bika forcément il faut opposition de ça modo na fu so isa na igo bon ma ya bisa ma jabi wanta luku di jaina a Ouais, non, you ba Jemi, ko utaki tutu senga use bika no. Tutu sanyude. Me wanyu de ini one system fu ba mankulu. kabala Isabi? Non. Bika saide. Metaki so. You ba Jemi, you monsieur Soda. Since 2018 this official comme Shidoya so tout bâtiment comment on doit doti. Le bâtiment de Et il y a de infrastructure ou qui moins infrastructure du Komoto. Ouais immeuble. bâtiment. Non, infrastructure, enfin, un jour, t'as qui a un bâtiment, t'as qui logement social, t'as des centres de t'as qui. Surtout, infrastructure, dit comme auto, dit structuré, à condé. Ou t'as eu un peu, ou t'as eu quoi, les gars, ou qu'on y a du Okabata qui a. Peli c'est 4 condé. Wesh, t'as qui demande pourquoi passer à moi et puis chigo kaba final. Peli c'est 4. Ok, maintenant, mais Akshi, on s'en a un projet communal. Non, na CTG, Moi, t'as qui na sandimi, t'as eu dit. école primaire. Ah, mais faut des écoles primaires. Mais ça vous na Bengalo de ikaide so vous contenir michi de boko, avon pide de boko, meke baka. Ana munye gwe na Moi, moni fa t'as eu konde. wansan. Mi a kondim ko ya so flexi, mi a ko ya futa ki so official sani. Mi a pichi fu so official di mi a futa ki mtaki nkabata ki meke de sama hole mfika ya so fide. Den tak fu sene ngwe taki auye mi a wande pimi. Meke so official ne bilan ko meke jaw yodo au meke bilan au expliquer o sadu hanga sadu. Maintenant mi a wanyu pasaten tu michina so official, wanyu pocha ka akiti anya de. Mas sabe que passa na fusta, vous savez, choix fait ou Ku tak san fu so official sa ikaba So da fu. kengo wa mofu ke fa itaki aso wan so mo na iluku dipi fuata wan taki wana bi folo tak fano ke fa itaki ya de sama nom stemgi official ali na itaki anga dem stemgi collectif Apache Ah, so de. we wan taki de tadi man de gwe kaba Mimi aja no fa fo shirondo yazo me sheke taki umsaka use fi lukutaki na collectif fo paji wanyo na wasama je fetiga liba dacha wa fo shipento collectif fo paji ukataki ainto wa radio du jabush kondesa masango etaki aso ye fa ikai radio wilutu namgane na isef kutanga isef na itaki aso yokai da msheke taki wilutu a equipe de esoi kintaki na sanfo paji bika wani ala de ta équipe di denape de itak sani fu noyer oui et positive proposition fu di chodati ma sama je mo taki wan san fu di ochai wan winigi di non de kanet tamam sa komota so ya so aitu anet dam reigwa gansanti na collectif fo pachi ainya son snape mais je que taki pe fu ngwaini apiki jugu taki so wan sama sa winyo fu di na wini wan wini na pachi wan wini na pachi wan kwatapu na pachi di save kobro di yo kobro ne wan kwatapu da mi wani mi wani na mi tem kutanga msevi na sedeme gufwa restaurant yaso to restaurant me sasa upasa fo pashi de na to restaurant we gonga pashi go do fo pashi de to restaurant da we kutu bakanga usevi manono kin fum sevi na wa cause di bienstaki na de ma intérêt de iluku na cause fu alawi we no de ka foluku fu sta apishide ken fingi wan piki sogo en de kimbe a suivre wan wa émission a nya collectif Apache. C'est ce que j'ai bien engagé à une ensemble de besoins en réunion na Sinamari. Et bien engagé en main CTG de engagé taki qui a la moment à la des élus de engagé taki de Wanya Apache. Because c'est ce que j'ai fait engagé. T'as des amis madame officiel taki. Misumi so mes amis suivent ma collectif Apache qui va dengoya il y a ça na parti politique à autour na parti politique. Because à la sama normalement il fait mon fait c'est fait ini. Mais un défi tak kan de sama na iwo ko sa igide. And then they will say one to a député. A so sama ushi, mi akwani wan ki mengi afoluko. Ma akindi eki aso. Na yanga de makengi den ke funa do fi de you king. Non na suivi me so al dossier fi. De bi akcha c'est ça yana de san ka ba funa wa association au fond ça monsieur Soda ça on sabi
Mais on go depuis of sofa wa ni disan, mais on go ni polémique, mais on go ni considération. Mais on go taki apache ou fano doing, non le fum sa guidement en tant que ancien. Non ça m'a denan de manzanya ubikate mais yo ya se beina wa denan de manzanya. Mami tan uba ugantangi umekem kaba. Non ça m'a ja de manzanya mami eteke mi fancy wo tu. Na msagwa ni wati because instead wa denan taki. Wa matwa na ma mataki sa we go itaki pe ude. Mami etaki pe mde. Na nemgwa ni wati because instead me taki utumaya so akoko takisani aso mami ko takisani fa folo ko fusta ouais non ma oui wa itakisa odu me takisa me odu me takisa me odu da mi etai gutaki klo maya muja neutrali me asafu não wa mja neutral mja pe odu wa mko konku ya so mja pe odu mimi ja pemde mi sa pemde mi pemde mtai gutaki desama de na bush konde sama enke mi sevi desama de effectif wansan dio chai wan winigi alawi décembre de nadi de yetaki élection économique de créer un programme ou un falichi programme et que fatora ça m'a créé falichi programme na s'instender au la safe position dami un que ancien parlementaire monsieur que taki na mi responsabilité faut que tanga mzee taki langa wanagi ou un piki candidat dit quand de non ensemble na ibi bien ni fou ça chai fait fils tengide na mi chai den sanyo mi go make a meeting mi go tax sanya gana ma famille taki aso fu ama ibi bien ni nya wangide ma o kashi nya go na se fu mitaki u fana o do pashi fu aliba fu de man so iden se evitaki na de se evitaki na aldone man fe chou luko de ke man ke aldone man nga o meta ma fa page na o me man di be ifeti mi o mi wai ingi wi mi wala waga mi wala de sande go baka da mi luku abun anga winifu alawi bika mde kita ki wabi famille na gansanti wabi famille papa ishton wabi famille na mai pasula da fu wande nyo do na zande bika apashi fu mugo mo fa wanya denki wam denk taki na kon chucha of na politique me mekanga mi taigi de ma fa page taki apashi be na fa meketo. Allez dire que au mugi wan masque pays en privé quand des à privé au mec Apache fou 300 millions da Apache mec a ni 1 an 2 ans te mec enso da we mo kwanga fech bika fu mu actif na collectivité anga l'état mu pocha 300 millions par exemple fu mec Apache quand dia au lati pikiso ma te mec anga en privé die pocha un mec investissement da we payen piki fu Apache code fou mais je que taki ou mo go gao de na wan konsani di mi lobby Sovija di mi lobby monsieur Dolor di mi lobby Monsieur Cognon, ofu Riman, nem kota ki vote ga page na bien bibi tanga anya feti de feti. Ciao. Abalale na temi ale ki bon awan cause ne de fambi kadema so ade wani pochengi. Ma est-ce que ishenke après me l'expliquer à vie kana fa ma ishen. Mais l'expliquer à ma vie asande na un bon sane fa kon ala o meke ko lo ki fien ala o utiliser. Mais en même temps, est-ce que à deuxième circonscription, il y a ce mot voté, il a Apache, juste pour dire que on passe ma ta problème là dans le territoire. Mi de vous avis, la tiens avis. Taki oui a un bon sens, les familles taki a mi abou c'est de mabika il va passer mais que mes chers ni guide ça ma foi il y a liba. Ma ta problème de c'était précarité, pauvreté, ta problème de c'était insécurité. Mais on a un projet de défense. Quand des officiels les programmes rapidement vite fait, ah mais c'est qu'à des enclavements pour des territoire, il y a un projet tout. Ouais non ça dans mais a différence dit Musabi. Nataki mais quoi politique et romal mutaki wansan da metaki wansan. That's en réalité. Apache, dans un projet dit depuis 2 ans, 3 ans, et woko, l'idée m'a creusé, l'idée ta kengala d'institutionnel. That's one daki, dema 600% d'idée taki. Ma ero mal itoton waganda ne mu dan shawasa. Da me dan shawasa ni, ma awanta kim sat danshi. Adati mi fende taki, awan ko demandi woko na wan sujet tapu, anga ke famtayi, na wan candidature symbolique mais die honoré à la oui. Des soitaki à sujet au moins ça m'a maîtriser fou un politique son ça m'a spécialisé de ces vies à un sujet donc dès que ou bon abi wini à une son sani bika il m'a traité à la sani il s'est traité affaire courante et le coup et butu ma dasi wantaki il s'est 100% nape iche ma apache chataki na route du fleuve des fetiga wantaki na encore de ça de au traité bien meta ça de au traité parce que de toute façon ce sont les problématiques du territoire et donc forcément les gens vont s'occuper de ce qui concerne le territoire la deuxième circonscription mais il est clair que on peut pas négliger la spécialisation
du collectif sur la question du désenclavement. Aucun autre candidat, ils vont donner des éléments sur ces questions-là, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, j'ai envie de dire. Ok, mais yesa ita kibika alas mabeshi avidona pe ba la riman a une assemblée pe be défendre cause pour a pachina pe tata ki jusque daki ala ma projet na salia man kama défendre. Riman a ma meke un politique de non ne mu rassurer mi diama kona ila yo yazo mi alukwa san na pembe de duanta san fumi ne mu rassurer anga convaincre taki awo ko jabe bigi au chango do ofu lukufa au chango do e muku twange sefi ishi mi na istem giriman da me makota kiriman zan ya mi adenari man non ma ita ki fa pash bika non ne me gyu atol tak mi ajari man sani na masani nkota ki mi ko defend a collectif fa pashi di sa me ke gimfungo na tapse go lukum sama adatina mom kota ki yazo après riman normalement, politiquement, en une circonscription, il va parler des sujets qu'il voit qui sont d'actualité. Voilà. Et donc, c'est tout. Sans aucune. Voilà, mais c'est pas son. Il n'a pas d'expertise particulière sur ce sujet-là et il va en parler de manière brève. Ciao. Mami ya ki fon defon amambe itaki non ala man po defon nsefi la foshi man dio defon am sefi pa inko ya am foshi man dio defon am sefi ke fa ou etaki afish taki ama adwa ala de yali fu abonda fi un président bo kwasani et il sait betaki yon so ya sotaki ale ke itaki a dommage mo bakaten dosa itaki a idene nsani afolu ko fustan bon bika you know on politique mina ke aliki mi system gi dolor mi system gi official mi system gi riman ouais non dans de quinto ouais non ça y want tak da so da il s'est évidemment il confus là non ayu ça me que taki ça me que taki am confus donc quoi itaki et ayuado fu amonda kaba ana mitake amonda fo ma kaba na mitake da itaki dommage bes dommage donc ba kate itaki ya waye sanfien da imagine be ibe jape non ana mi jape monsieur soda ke aliki bon non ma kem ta ke sanki bika mi je ke taki soleji wewani noyer pocha ondo wata ataki dim kotaki aso waliki mi bon afol kumu fustambi ka soleji te itaki da kande usagwanga baka manga feshu ego so mikotaki mi dena bushkonde sani ainya foshi rondo yaso mi dega collectif apache bikade efetigu ansan fo aliba omoso dipisani aliba ne sanyo de official Jean-Philippe Dolor de Viriman mi system guiding asan de nabi baka ofu feshi de Viriman emonda no kaba datine muluku fa otakanga otake emonda akaba luku de sanjabe odu akaba du de datine sak mi sandim kotake azo mi de na apache sani point barre ande na baka wanga fe na apache ne mestem gi ok aida fi moi ni saita kima mi faut mi amulei me rappeler faut mi de debout il s'est fi ya so di be wastem de be kututa kina vote communautaire we fallait quand il yemeke appel fustem gi apache itakina bushkone sanide yesh kitaki akadema vote communautaire to mi sabi fu mi a fait le vote communautaire me vote communautaire bestemia sokaba ça m'a abeshi problème na san nape ma mi fu me défendre ensemble dit est concerné aliba mi territoire ne ça m'attaquer à vote communautaire tant pis tant pas na mamuluku sa de wani mi mestem gi asama dimshtaki na ACD na wanfeti afeti de mi bibia ini da me gona ACD fu kande na wanfu de ta candidat be efetigi asana ve kande mbe gona de se manono de mikutu anga msevi bikami awansama mikutu anga wantu baka mavumi mi shtaki de gona senga de fustan saude dami estem ga bash ke vamtaki apashi na zamadi be koshimio etaki san fumi ofu ekutumi ofu abe fustan sa mi fustantide taki mi efetigi aliba di be igwe na ta se iduta sani di abe sabi peude ma mi system de mi sabi angamse taki na sedemego na somie se kamsani a somie se kam fustan futaki
Alibas fait faut Aliba fait Apache na ensemble du abifanodu à développement économique faut Aliba faut ngomo faut ala sama faut anya Aliba abisani infrastructure ngamo sani activité da mi bitaki na cede mi wango de ta mande sa taxa de wani de sa kutsa de wani nana mona mungwanga den ntu eshtaki nana mona mubika mi janga den ai sambu wantaki de sama me fusta mu ke faure aso lena ik mu fusta wat na fight we fati afu de sama fusta bu ena basi for posisi ena basi for posisi for akonde so lang we no na mai gwe bika aboto amu ke capitaine como ta in boto mukandi am go abanti maka that is amana fight ko fighting na ena basi for posisi ke fata ki ana istemgi de tawande dai we ima ala scenario possible because si ne meke gonta pour si fumbe po imbe meke sombe opposition ne meke gonta pour fois collectif si nous meke a deuxième tour si a collectif ago aishi ka sa alianga wanta au fond augustem a deuxième tour mitaki estorondo sanda chwa non ma si me meke ngai no ma ijaini ici ma mi jaini mi tu da chwa ta réalité mais jaini politique fiction jaini taki ya deuxième tour do da me kuta ngamse mam piki uka bataka somo do te mitaki estorondo nanga de moyen de deuxième tour da olukusa made et puis la possibilité olukusa de mai défendre me accrocher selon un programme selon des discours tama de ma bi débat o ya fange dini o ma utaki sama sa tak fange sama sa tak fange sa ou quoi ça do j'ai pas de problème mina problème nga fange ta sa do taki wa we kenya émission because so le jisanju musabi nataki quand les winners y a liquide san fude amad de taki ma des candidats sur le JD taki contre sandina ni que ni tête de ça next ou parlement de ça PDIGO de ça dit dati mi un candidat taki par exemple taki Aouchai mot proximité quoi des amadia ou des députés mais députés n'a rien à voir avec la proximité tu n'es pas du tout sur ton territoire na quoi faire un gokon ma etaka Aoucha proximité à la chance vie mais au cas il ma dati on taka afou stampia igo ma pour ne rien dire c'est tout OK mais je kiye botia ma c'est ça na ogwe na me fu dai ko maka one question gau saka fashi fo libisa makade Sophie Bell utaki balale naik so miogo na afetia so ma mikutunga de mafumi anya conseil municipal fo utaki o kayu na ushidon na utaki OK da menga ebego na afeti ndati wangu eso na o potiu maire fo et de mafu akonde ya de wini ça il s'applique possible na sande anto ifame kwa radio yazo mais on no sama kobu ya mfustan ko taksan mimi de kinki ya enemize vi mais on sama ko tak politique ngami ici asometa igi de matifu mianga mfami tak mi aimeke politique ngade politique na sandie meke na dose ovu etakizani ovu taksan kandeja defano mami na aimeke politique ngam machanga msama fam ko yaso metel taki de alikima na mi sama na mi famille na mi mati des mi aimeke politique ngade na kinfu mati nkotaki yaso taki mina collectif apache mi soutenir ngana demio stemgi fu wasama be yalikimi pikinso dam de taki asagidema au kashi fude chai kwa feshi taki apashi na wasandi brangre di de ta candidat yoshi kande fade mai chai des evien nga pikika akitivude yo bibi taki un sujet dit important di kande debe poti un pikiline ma hanya pikiline fude kande na 10 ou 15 lignes d'imposi au lieu d'une seule phrase fugo taki aba à désenclavement fa territoire fou. Oui, a dit faut stambika indink taki déjà ma fa pichi wata ya de wakti ma ensemble faut quand des man ensemble fa voilà a de wata problématique de reliena ti donc a passer na forcément priorité game faut stantaki na c'est ça nya ma etaki a sens oui bouche connaît ça ma finalement là ça m'a utilisé à passer ma me denk taki problème là il y a une Guyane qui a passé avant donc OK un gars faut de ça ma de na adversaire a une homme faut des élections de passer donc à ça ouais asan dina itaki asan de tout ala de sama ya sobeina na sama di be rejoindre de Viriman pika mi be dia feshi a premier tour en 2022 ouais, je alla de sama ya beina no consigne de vote fu gi consigne ta on de filmer mais abi des vidéos a un téléphone ça m'a fait pas mi abi di be Djangariman official Manuel Jean-Baptiste de be Djangariman mami ilu kwa zande mo
a politique anga fe shungo plus des na wini fu ala zama na mi wini mkozu ko ya mi taki mi aigo na sande mo mi fika sande wishi na mi won be de fu potine fu gwa député mi na obe ogo mi da non mi abu se de sama mi abu wantu sanye do ainem libi de tenya so da mi den kitaki a wan normal sam fu gi au kashi fu anta pikin fu solan fu akonde fu ri deuxième circonscription fu te ka kan fu go tout mi du sambem du kaba mi du mi chai asam fe fiari dus anormal ta kwanta sama sa te ka okaji lugu eta ki ba so official anga papa yo be ta ki jonso aso me abe wan taigu ma taigu one thing ou idea so na radio non afu na ikwanga ide sa ide papa ya be mango candidat point bas papa yo be ça des candidats d'association soutenir non ali kimi ya bi des ambitions de na pena fusa mana igia ide ya fu taigi taki nduzo sanda ya imandoing papa yo be ça des candidats da la utan pune baka ça ide social di dena makti kaba di dia o mesan kaba na ikisha ide taki ampacha makti mais que ta sama fu mieke ton santu da alliance a chaîne à la des maillons ou bien là datu antaki ou ça un sénateur full ouest ou ça un député full ouest ou da eromal wabi l'Amérique fu son kaba anga CCOG ou pas cha santo mana yu un monde à la sani amoy mais fa ugwe kanja o poti papa yo kona poste da na sande we taki metaki ba député taki ba l'Amérique na c'est ça on taki na side yu wango non justement et le Mali goûté kaba maintiens toi au niveau de la mairie et puis papa ego na disando faut desema mfustam c'est mu fustambu asandi lela ikitaki aso taki a pouvoir moi parti moi ya alike jabe des députés ici fiabe sa poser candidat vous mais tout en temps be ça con moi il député on peut supposer ça oui abe kantu abe a discussion quand il y a moment de quand il y a be mieux so a discussion du be ça bien que va ita quand même abe mieux mais abe disant tu entends tout to ouais a quand oui mi asombe shi ça tu entends ma ibe denki mbempo tu entends ma ufuna di wan taki wan sani futaki mu potu wama bikano no ya sum kataigu sa no ya sum kataigu akonde dimde aso mais ça va fuka akonde mam takim kataigu takim ko akonde comité baje mi comité monsieur Soda una kande avocat du diable mais ça fallait que ça na pe mana discuter de la même taxe non mais on a pas chiffre pour ici lena ki futaki na loli taki ofu slime taki den sa na mambio taki we taki ya mi de préférence biochi na poste fu député de préférence biochien que monsieur le maire bikam il doit modèle qui fu bouche condé ça ma donc famille takia e fu tama ne jo voter ni bigeta gi afesi mi voter gi ko da kinono de tata mais tagi manka ba wi so of de ta wanjo bourse mi perso mi pour mi atigama bikam ya ma fanchi mi shi de ide jama be e defo Ishtaka normal mtaki wanzanto baje me taigu tu ah bataki atuzo non mais piki ma so me vous descendez d'un kanja baba le dans si of de contrôle of not abika you na chef fa opposition non one sabi you de click important mais abi pour finir you ka ba idea so me piki ya c'est non tama ko asobe wa kia c'est ça bala pe mais si vous takin piki ka ba iftamane ndio voter anem sa kon ay mi opochengi ma di no iden ke basi opposition ou ba bi pour takin sa king vous sabi pewe parler à botogo bika il y a bi expérience na saniata pour il y a bi expertise ben na on chien que on surtout koloku vous faites normalement que vous interroger à ça taki bousse ya dia ini na juste expérience ça bon chata justement donc quoi gima ida ifiga go bika isabia non ma wanya chuwanza we bi bitaki me ogiataki we bi bitaki abi mandishi dona osu di baby bitaki mianga official de bikami wani ton merde me taki un toto official we même ankoli on met ça mandishi dona di baby bitaki mianga official me ajanga official o fudime ankoli o ndo suku action to sama ou ça ainde sama aide fude na bia mo ide di be mo samgiala sama non dem poa de ide wam samgis official takwe ça de mo samgiala sama na zanjom du se ngia talent yangao ma odato da kinono aso dina itaki ya janga official fu mu bibit asanya so da ko da kinono aso a chado ma na mu janga den kabataki ya jate do fu ko feti fa konde ya fu de ma fa konde ijai ni aboto we ke bashi fo position we gika gina mo famma da cha yo fa feti do da fa o jaini
Wejaini. Nada sama msabi. Dem Então, sabta vamos ki lá, wejaini. Kwa ma jape we feti talk bikana na wini fa konde. Chambe wanta. Mia isuku wa sa makili ki pasa na gadu angale sama muwani. Gadu angale sama wani make wade. Bika ya wini fu wini. In wini bika gadu shtaki yo poicha ima fu mu wini nyongi usefi seng. Mia wanyeng. Bon. Sambo wantaki ke faitaki ya udianga ama yojanga collectif bashi. Ma itakanga bika ya bua electora. Ma staki wa ya bua electora. Député c'est FMC qui a besté mon gars. Da team du la cha député. Ayala tole kwa kino. Non, ma sabe manye mbe japi. Amyanye mbe japi. Non, awanye mbe japi. Ba non mbe japi. Ah, je suis sûr. Team du la cha député. C'est la question. Team du la cha député. Ma ke fa ata député ko élection ko yabaka à législature di ko ya. Amang takanga electorat fin bika electorat fin de letine bakade na okashim teketi de fude yemi meke de system ya collectif apache isa ina ude aso kaba lukwa kamera na taigide sama fiu peyo tempo ko de sabe we mi nke fam ta ken sesteni ndo yazo mi optaki wantu sama yemi ete da fude yemi mi sheke taki afeti ju mu feti na ono yazo na collectif apache mi taki saide apache na wasanju fa na lubika uabisa ma nyali baini mdeki fa okashi bede fu teke wagi bakan na yazo da ugwe na gansa tigoshibi abe ode wa mo insan a collectif apache na bushkonde pikin wani wanya bushkonde piki efeti afeti na ape anga iso ensevi da mi enke wansama dibe shidona abangi na ape msheke taki na okashi fumi teke mi fanti wodu anga gide wana pe na wansama na ibibia inde sama mi fumi gide wana fu de kwatapu njeke taki na mi responsabilité fu langa wana gide fu de sako so ide sevi taki de idouan busambika mi bibia nya feti fu de da ataki dia alanga pasapeji na de man dija nya sani mde na feti anga okashi a project ne mi feti ki bala uye sa mataki ma isabi que vai takia ufusa oye ma ganse leshi de sama takia politique vai meke na konde aso de na meke anga program anga lobby asama jego bika so fiwini aso da taki abi esa ma aso da iski taki de sama saliki pour afolo na makchi chago nada we a problem na taki ala una idenka se fashi mkata igi temno kude sama je waka kanagi so official so on fout na de wini de iluku taki kande de guide wan piki woko kande de guide wa usu kande ta sama janya pe maxiden da de igona sede mana wande wani jade na sande madina ta sanye ko maxiden da so go onta putang da cha wan punt na lobby de lobby na wan punt taki ya bon san fu maxcha sama fu doinga sama fu taki akin fasan habita se so sama kande yo amandi de wakange o gide wansani o ye pija wansan fude de na idenki taki asama de abun fuchai ma de idenki abe fude di fu anya momenti di de taki anga ata asama de da de igona se de mana bibi o funa conviction taki aya hanya busangia kone na juste et le malade soka ba da de mes connaissances et cadre de sandi de à mes connaissances anga a intérêt anga a volonté de satisfaire notre j'ai envie de dire notre appétit et d'outaki la plupart de ça m'a dit waka awan politique ma baka fu kopotin ke député na di chaque programme fama en ya bien conviction ta ka sama dia programme ça nim kata on a fait de ça ma bestam gina afu waye de fu de lobby de a igwanga lobby a igwanga hope a igwanga fu sani da sana o kengi ya fu na so de sama fu ya adibe wini ya cha sangi na wasama no ucha sangi a konde bika ke famta ki abi waiti ju mekedi echayunen a bi feti ju feti gi bisama inde ko we que ta fauta ki te a cha foluku e guatapu be il faut cha population augmenter non il s'attaque wan wete cha imine taki yo cha la loi Adam die taki te we subi en population un nombre de conseillers territoriaux est augmenté à CTG. Donc, à Sande Ouchena, il y a la sélection à ce pour passer de. Voilà, donc ça, à Sande na wiwo, ça m'a ça vient. À Sande na Sanjoudou, aba qui a dragon, à hélicoptère di Benguena Martinique ou feti Africa ya so pe la Martinique na wanga fini nyoni konde.
de masa gona la pe shanga wagi da umaya su jamangwa ganza chof papa i chof mai pasu langa wagi de ufa no da helicopter da finge gwanda u fetide atan yaso donc udu fu piki sani di asome ke weta kanga uze taki udu sa ubia fudu meke wata sa machai go mai ke faita ki aso ishifa eta kenso moi wa yudi be gona o kwa den resume ya ibe memeke kande atu bika mi alei bika man asanja itak fa du fa CTGD asande mchitu bika de be itaki ende be a augmenté bika la population augmenté dans le nombre de conseillers et filles mo suivre oui bien ba wa bo exemple fois là ça m'a ali ki fa itaki aso te ide na oko et me ka resume giden sama na sende de sama gona assemblée que famille de iman ye mina attaquer taki de sama gona sit fa assemblée non da chisane na la sama ya bitin fugonda ma comme que un résumé giden belle question importante qui même fascinante même d'ici dans le Coréman ici wansani kabadiama kengi diago sidon en tant que député takamaya a soansanyadu di sataigu amiaksi oui faut monter ya tout benam na suivre man. Sérieusement? Ouais, mais je suis vraiment. Ça aide mais je suis vraiment because mi kutwanga mse taki mi adena o kodemo. Da de di mi adena o kodemo mi anga rimane bel soleji. Utaki wansan di mi lashi mi fanga rimana nya bureau di mbeish don. Nem taki anga taki riman awo ko ya watanga sanyo. Ala de poli ne di baka man fi be gimi anga yuse be c'était kulukiti futaksani polimine ala de njo kongio asogonta putan bigano no ay chaya oko da mi fikari man frei mi go gika agi fen mi lukusa apoidu anya tenja shidon fu achai nga jombo wi mi asome ke mi ago muliki anya oko ni de sama takide wanye meke ogia okashi fu achai oko na som takaka ngamse takama selon des cas et président amana esolna ma méthode de travail ma miebi bitaki fu un président et qu'on a konde aini konde ne isa fenya okashi fu tayi wanzani dam dek taki ngomicheng ma fu en stratégie à chenge taki na buan fu na igwa disan la politique de la chaise vide mais bien ni that's na ma stratégie abungison sama chai gika yo chai koshi angata sama iwakti taki o 5 kishu bika amandu sene go futaki yu aso taki sanja de fano abio mesama son sama lo bien fosho gwemo fawe wo giden watu sama au kashi wa mateke ala sama o teke wishwa fi sama fu uye bun sapasa so uye sataki so wa mko kishi asefi frag ne wa kishi asefi frag wa bi saka fi ye wansani duna kishi bika o meten de itakia te bala le like kwa na c'était samwe c'était gena ya bia o kashi ti defi dia yo su bel kon akshi defi yo frag di be deki di shi kitaki una akishia ya bia o kashi na teke telefone bel kon no lu shigishi fefi tenti na eti di te chanegi foto chanegi na bel kon akishi a frag a question di shi kitaki una kishina plateau so fi mo chawigo a na pashifu asanduedo ade yuko ba aleno pogyo sabo chake chago ai sambo wanta ki ke fa lena itakide te demo ogona o koto ke fa la politique de la chaise vide bena leke ajabu skonde sama ya yo po bangifika sama la peu importe toute couleur yapé de sama te de gona o ko de mo accepter il vous ça to oui de mo accepter sama je combien son chen ok wa abifte ko to alike maso de fegete wa mateke ala sama e to alike bika chaque bigibel fu ka o teke wi chwa fe sama yui na o chango mo fawe na teke abala ya so la régie gim volume na a téléphone ils ont des cas à casser quoi déchi c'est tout déchi ouais non ok live allô est-ce que ala sama ye ok wa alikim bala chao yo Kwa nya studio ini. Aliko sasa mbala. Ai sasa. Ya bwana kwa mso soda. Ai go. No. Ai do for saving. Le naika. Yeah. Dia sambo antaki dia. Ni yo akshama hande memse vuanye ko man confirmer. Nge mo fu se bikana ama mo fu taki. Na du fu mo fu taki. Ki fama dia nya fama majape nya ama magwe dia. Kwa taki nsidi nya ama kumoto de. De man fu taki na ama muteke akonde. Na ama ofiwa responsabilité fiende. Bikama taki wani so lande bunto. Na iko fiwa responsabilité fiende ba.
takine de matakina amamu te kia meri fucha na ma ofio mbika system de maita kina man kapakta ni mataki a ofio na wani et wa 2026 tu vois plus one c'est fini na ninga mo be mitia pareil au gauche de mbetagi wansani na ninka bi da man kan ta politique so na pour parle de gagner ni fin ina iko la fusani aina utaki bala. Okay, got thanks here, madam. I met Garda, thanks. Thiago. Ouais. Non, il faut pas because ça faut pour me Thiago. Ouais, mais mata qui me fuir mes responsabilités, ma bibita qui a une composition actuelle pour à mairie. Forcément, on a ma la majorité au Hicham Magwe, on a ma la majorité au Tchaï Hassani. Ne moulukou fa ou réunir autour d'une politique et une stratégie. Ma ou après c'est Nadia yu do da do fois do ou de iluku ça y passa. Ça y gwanga ça y kon. Ok, mais t'es quoi là, Alikiman? Là, il faut t'écrire. Allô, Aliki. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, Efa Watapo. Bonsoir. Adapui. Le bon frère. Ouais, Aliki. A question pour me détaquer si deneti ou qui monsieur Adam a occasion fakotaki. Dans le sabi e pour madame Charles a opportunité tout fakotaki. Ok, dina gantangi fifa afrak fi bika desama je de fa wena isa fa sanye woko so de fegete fo mutayo go mo fa wena desama de sabi ya wilutu media radio witu community wilutu media na ukatayi takani ti ali ko badu we woko obeja fanshi ti de kuna da so na kone pueden kitakia jabi ufano du fucha woko go fucha information ko ngade piki sani bika so de shi la fo jay ni ngala de wapi nyobe mekia mochi konasya maju mekia mochi konasya so na ukatayi taki omesama iden kitakie na garanti egi umoni fasan ya idai na garanti pochwana ni fasan ya idai na toto aki wodu enke faso sama iden ki mama do ki faso sama iden ki taki fu saide wa ambo drive efu asanya mudai ala de peli ya de mo sandwe share so taki o meke moji fu chango mo fawe wabi moni fanodu bika we say want taki ala de saya moni mu paiden na efu na topel a moment pe o sefi e wo ko tanga fu meke amochi fu fenya moni wabi fu denki son sanitaki ok asande nataki ala shitema fasande na icha wasan kongi wa godwen en do godwen wabi ta san fudu ma tay kwa wina itaki le speak fashinga fu mu woko makana na wotaki ok wili tumeje aswai woko na usende wasande kai do vigi wo make waga yo taki fitira utaki nkwa fa woko du giu nkwa na saipo icha kongi na fi ide akora nga utaki woko na san fi tapu asosan yairo de ce milengi taki ala sama diwani kwa so kota kenga wifa woko na utaitaki na so woko na fiwani woko wabuse no wasama wa mashika pe pecha wasama wancha amoni ko mendeka sabuse wasama taki awanisha sama ape na mi optaki mi piki taki fi gumo fawe fu kade janya tim fu asisape taigiden mekeden kwawi na utaki mamde kitaki mianga de taki kabade sabi kabati afashifa we woko gantangi fi fudi bebelko desama u Thiago do anga samu sabita ki miana candidat sonde fegete apishide mina ikomeke popo kanda gimze viu futaki wansani nda ina fu sende de vigimi kana mse sani kotaki na fu ala sama sani wetaki exactement sonde fegete choma invité ida to taki na wiko suku ya peidi ya wi abi fano do kwayu mana taki una bela sama fanodu bela sama fanodu diwani koncha wa de kiko ma abiso pishi pe den taki okay apishi aso ubabi fanodu kane jube kai yabu wani ko na jado ayutaki pe ya sam fanodu tanga na ifustaki ho ma de ma pe de na pe na mwango woko ngadin ana igoso ana te ya bi fanodu na muna imulo kwa wi cho wa bi fanodu cho kwa itu ya wani ma adifi do yufu wa bi fado ya bi fanodu ne walo ko taki na mopodogi ana igoso bala sanya a facile so abuko puso we Thiago do ngade sama diwani bel kon fu accident Frankfurt fu abo san fu ichi kai ichi to rompe ki vide de fu je vais te quelqu'un ça monsieur Soda ba jemi fu ça bon san fu il faut profiter fa occasion bika oui il faut donc la sabi ça misi ya mishi chai pisa on sama be bel taki e fu au kashi gi de gibale na ke fa obi action kabata ki ti defa gote ki akonde aba efu au longi ko ta ki responsabilité ni feta ki dina wan bu fa akonde namo dans
toute logique, mais il y a un long amant piqué indirectement, mais directement, carrément, t'as qu'un désir, on a pour toi, mais pas qu'on est. Il y a des types de savants chez toi, qui t'aiment le coup, vous bien porter en quota. Bouche condé, ça m'a épé, avec une bouche condé, ça m'a envoyé taille. Dans le fin de temps, qui ou marque Fabio Anti, m'a énervé que d'état commune dit na bouche condé, ça m'a envoyé épé. Et dans la bouche condé, m'a été. Et moustaki sandile na effectivement fou, ça m'a tchanga noa bouche condé, ça m'a jabi bien indensé évité. Amaya ne bien pour pas seguir fou, faut bien que tu dises mais des fou député. Donc et vous te dédé ne pour des sauts ma au pas ça m'a oya bi fou bibi. Tu ou le quoi là d'un gars collectivité va condé. Nga commune o men bush konde sama be shida ko nge yo jaynya konde ya fujo mo jayni hide ya de mamu denki giwu o se fu musi donc ko so be mana bush konde sama wajanya konde ya so taki o mo jayni tout de mo gan collectivité avant je bush konde sama de bashi fu c'était jeton ma so umutake sale ke fade bush konde sama mu go fu jamugo bush konde sama mu go fu awani epi ala sama bika ko ko takina ala bush konde sama ko take takina wan chango poti on bush konde sama sami wan meke fustan et vous jayno en konde di un tiers de la population na bush konde sama quand de voir la moitié dans miwani chez aynya moitié de est représenté des gambigi collectivité fa konde des gambigi commune takama na basi. C'est tout à fait normal pour bien nous c'est fibika à chaque fois mes gens qui na sama modenki giwi wa po denki giwi c'est wa po denki taki ça doit top absolu tout non donc mina en sens de moment taki dai vous faites un moment dit mais que si on sport jabi fustan pour politique ni amanja en poste et fana icha bunda wa le quoi ma étudier ma meke puis pour et puis staki ama poi ça m'a un temps pour offrir staki à second tapeta idenki michi madame Tobiraton ministre pour la justice des remarques de Sandy de Takichaka Bakala Yobanya na sanifi taki font en française m'a vous dit une couleur de pobe kengi anamia taki na Sandy we le coup de insulte frau da tidena de yuga sama kontaya mais taki de sama ya gyo accueil de chaleureusement finalement te tekyo me gan taki tout da il faut baka pikino ko shitaki we fuka éviter de gan taki de na fleli teke poste. Ça aide mais que tu as eu d'or à marquer date wa man fudo da wan pia man moi je trouve pas ça juste mais ça veut vous chembouiller c'est mon avis because I taki aso ikoti ka kwa tingi fo mais voilà donc ya au toucher wala sama la régie volume allo e te ke live mbala ai fai go sasa ai fai go de mbala te ke live ya someone tapi mi yede sani sautaki wala tapo afusi pe si antaki aishitaki amma be feti lenaik taki lenaik amu saka kongo machide de amma wani kelen kusaide meki amma wan duso sani wan tapo ata pishibaka amma abi omen frank wo tukaba and the fact to jamma bikaba saide meki amma be mantaki meke mi poti papayo go da mi etan da papayo jata punanda da chapeke konta tapu da mi jondo ya da mi fanga ando ya so saide meki amma du so ansani en de san fama sefi amma akaba monda sefi awani komopo ata pishibaka amma bede anga da firiman en no da yeshitaki fi muluko kinkin yeshitaki da amma kodetiko davi no fu feti davi fu saide ki amudu so ansani na mi fende taki bina amma asasawani nya tu amma no sasawani en ata pishibaka no saka direct den problem sa jenya konde no amma mutampu amma kabaike fa bala le na itaki kava amma mutampu fuseka ala de problem sande no ena if amma sheka ala de problem sande asama di ogosidon de amu sabitaki au miti anga bumbu fire dika apai masa ujenya konde no na anawapikila rosani luko sabonye amakaba meke gashama koti omeso usani efu ala sama efu stasa ipasa anya konde no dami denki yo sai pasa taki anya konde no ujaogi okay mitapu de fosi okay malaga tangi
lokuan kin taki aso Diego na sefu sawe taki da chuan taki ama kutangen se via soi taki ama meka se ka wan tuzan kande de bala di mianga de shdo au son sama di aliku abe sa taki sabonya de fukaba meke ma na wan exemple mi rea ini fese aso be na solo ju sa me wandu nketem lei como tuna tap page da me lei kwa inso da me wan pu photo senegi go tapu taki wash taki nkwa a page di we kwa nya koneze bush o men so tu sani di na piki chale kishim me za fu chale kishu te we basa inde me wan sende de go bika kande wana bika kande so sama isheke taki na tu we taki da fu sande aso ju umuseka ma no de fu senya magwe da mai fi taki ajanga fuka kiti atanga abwabu so ne wese nengwe fa gwa mo fawe gense bikana giwi ai wanda na gense efi na me sheke taki umlu kubanga sande teme taki tu wanya bwa denki gi abala fudi de na mabaka monsieur Rinaldo Tupu nami lobiman nami sama di me teli na wamandi mi wanga ka kiti nke fami taki a system taki papa yo besago saide sovijano de no poti Rinaldo Tupu afeshi da de jabaka futoton msheka be de wamo isantu bika fameta ki jam stem gi sofishari aso Rinaldo Tupu miange amana no problem a kobrek gen fu guatapu fu gaka kiti jabi na kuru mana tel de tele forcément na grand stratégie politique de meke ma midjanga Rinaldo Tupu midjanga sofishari mi abi leshpeki gamade en effectivement en masque paiement kemzevi asama duwe leshpeki bika so lejiteme taki bueno da teo taki kan me janga so vjala sama odeng tak me janga Rinaldo Tupu na un problème Mr Love mi degen mambesa wonya ja feshi pe fo jabaka la régie. Allô. Bonsoir. O fa masa flexi. Ay go sa fimbara. Me mwani bali masale na iko odi. Yeah. Yama lukuna taki go jira kenga okay taki wasama telefone ali kibaka taki nga online. Me taki nga direct, me taki nga direct na kui. Ay cha go bala. Masale na ikiseno walo do digimbala. Yeah. Usevi ba. Oui, allô. Masale na ikiseno walo do digimbala. Uye taki luku efi ali ke watape shimbala. Me ya bakay alo bikay ay kishon retanda. Monsieur Soda, 7e du nom, vanga yu. Ay go sa safi. Da masale na ik na vosh peji da migida usai kontakitide na media. Ya, mi lobby fa continue bika ya bon candidat fui yube lobby à la Guyane. Ma agafawa wani ne bush konde sama de puyu amakti. Dia igomoto wafi wafashi ma ugo ana sama diwani go en asama di ushitaki saye piu fucha desamfu la Guyane go ngafeshi bika side la Guyane ujaba kafu imluku de problème dia ini solang wapoita ki madame Sofishal amugo non madame Sofishal sagwanda fu moye tu ini solang a mo bungi ubaka bika sama jubo tina apena igui na igua love ana yetu na fawani bada timeke side mi personnellement mi papa madame Sophie baka fugwange fu meka gona député en descend duwe taki na ape tewe taki umedeki tama wamdeki sidinamo umdeki ala de ide kon bika SD gandi futide wano da changa ape mbwando da uposida hoshi okay mbala ganta ifi yeah. Merci. Son effet était na bela simanju bete ki ani appel ou bega bala wa ukashi bala fa fin ya tak fara ouais abala tak sandene samsa taki mo ki avant ko sandim sa taki mengi adena avancer anya fetia bika enja inga official miajanga official da wadena avancer ma na wabusa ngen fa ku to ngen se nya taki na CDD mugo fu official mugo chai wansan kongu mais bibi taki fu de somme position yu gen aso ya be sa so bo parle sankaba ma fie bibi taki na jaw gonda audu d'accord lu kwansani
alikima alukuma fu lutu media we dona akaba pishifa programmation na ofika de bala fu de taki wa mateke sama mo alikima bikam shtaki we bel fu wa mateke sama bika yusefi ko sista kita sama janda bakanda woko pe wani gwajo sutu we dona akaba pishina wa kishi bala ba jemia nga mesosoda fade fende denki ju kengi aso and sade satay de sama aba politique de ko aso fu bika nekita ki ala sama mo gostem yestem gi sama wani mala sama mo gostem sa weta gi bala assez question gi na gi bakate fi piki so ne fegete msta ko bel fu ma una ma teke sama mo chago gi wa ay gali ki ba mesosoda se tia jo meta kanga wo yaso astendu ego ya anawan stemu taki agolon ya ogo isheng na foi fe igual fanchi ego imeke moiti na weiti ego imeke da ma wansan me sina stem yaso umbeki den sama jamwe kosi u fe changa use fi bikata ma bunya bakago tapa ko yu konko yaso ma de sama je kai de sama taki o abebaye wan be legi mi stem gen no go about program abebaye wan so sugia that make da utampa mbaka ko stem gen no as stem na igoso anga wansan yu sabi umelu kwa senya national amantaki ga enfanchi umelu mama fanchi andatu fai gwanda umelu de sondage ofuna opini pen sana manka emi asabi da umelu kwa sondage fai gwanda tu bika takisaide asa atukodo député digala gwenya so dio gwanda akantaki la chaîne d'état yo ya fu palake ontawa abi wan piki fichi de kai vont tuza de gan fichi ai palaki no ti wan ta fichi po nyame bika ai palake de gan wansi da iki ajaundo wata vontus ai kin de gan fichi dai de nense da so yo te gwanda yantaki ya sans étiquette da école uto da école bika usab de gan palte di mama fa chanda da école yalla de ditaki sans étiquette be na de ben poti communiquer sama de o so no ya so think ade futide mi ateken décision bika et sans étiquette ino mais sans étiquette wantaki école sama chasama taki na abi étiquette wantaki aleki a jade na cd da deuxième tour da yo taki di gona cd école a électorat fiu dat is want ik bijna na pasje of hoe konjom stemmen. Ja, de taal de soms is het. Maar nee, point budget takio. Maar de mau kini taki soms. De ma kenge kaba riman beta wuli fe ma beski fela sancha. We sa taki. Ma beski fela sancha. We mina se taki ne mbeta ki akaba taki wan sama ne yogo vote mbeta kenta janga de tabala. Ne yogo vote gi ya sape yogo vote go da sai taki edu. I musabi sa amanjo go shidon de sa odu. Di soms het ken na. Donc mi sami fugi afoluku fu bush konde mete ko takala Guyane forcément taki inamango voter poti ou un député sondo fi sabi saichenke ade capable fudu i musabi surtout parti a holi surtout bloc e funa extrême droite fi sataki so OK e funa c'est vous Marine Le Pen tama kandem sama se jibi o wan kona konde mam kante Guillaume Wecho kengi na pisifa immigration donc e fu voter ga follow ya umuse kataki comment a utanga gui. Même quand de wandi bede akaba di me renouveler den titre quand c'est fi sanko imo tanga wan foto depuis pour taki imugweya donc imu sabi pe wan pochengo après que vale na ataki engdena pachi wele speaking bika ashisa abesawani fin de PSI mi taki fumise mi abio voter forcément gi wan parti di quand na wan projet spécifique mi chenke de sado bika weluku mo ipisani di dembe samandu après tout fi luku san passa baka a fini fuluku bika efo amma so anga davibe de na wan peshine d'un coup de code de opposé d'un CFI da le tien qui amma so abi ambition passa ana ikreno anta wan soit a en ke fa demanta ki aja inya flow mimi na abi next contre na wan fu de sama ma mi conseil yu taki efi yogo poti yu shitengi wan fu de ma luku wa mandi ma chawan kengi kongi e fu kande yo wakan ke fale na ataki de bika ye partager a vivien bika uwanya pasimi wanya kontu bika mse efi abisade wan bunsani ma imoluku moins que dati sa passa na territoire bika ya bila insécurité ya bien meta projet meta programme di dema wani cha konda yo luku surtout en fu dema o defendati giyu da ipoti stengo ma mebegi ini wansa mataki na chien ke wala wala usani opokon constem ikana yusteng ne mucha wan kengi kong efi ya kong asamadi ya wani kandenyo ofenen ai besa kengi adon da s'il te plaît ou poti wede
ou convote masalmo ou potigi sama ushenke sawani cha wigwanga fesi mawaluku o fudimisisa e wakana maya baka damyogo pochenge sondo fi sabi sama njodu ofumti uka otaki u kompochenge maufu kompochenge davi mawasabi saudu ja ufenya stu de bakada ilongo denkianga yede to bika impact YouTube te den lo ago imeke fi takisa de cha kwa wi mayam fege te taki ay be vote pocha samade. Som fende giouye. Sur les faits que au kiché de fou bala riman na Front Populaire amandé. OK. Bala le naika fika giou fou eto ishibaka de taki de wishi taki go ana essaye d'ataki répéter le caméra yo bika ina invité faut il répéter giden sama bakata taki pay temps pour yo taki le fago yo taki ani bush ningi to go bakana yo bo ko ngide sama ani fanshi yo taki na le caméra na ita gide sama pay temps pour an say taki giding sama fidi wakaya bakabika ndeki yali ki futile. Let's go. Oui, le tien que va au taki a momenti di ou pasayazo mitaki me stem gi a collectif Apache bika na en fait gi alawi na ukataki na petite candidature da taki demande ondo damje que taki piki soka kiti dimabi en normal santaki ou en bouche konde sama effeti ou en bouche konde effeti bika Apache fo libana wise fisani da je que taki en normal sans fou langa wana gideng da mide anga a collectif Apache na de sama di jaya feti sanimde na project na sansa sa chai kongu a développement de sa chai go anya libaini na desande we fetigi da chwandaki wa ikutu fulukutaki na monamo bika isabitaki a politique ya zo mesa madi fo a shenke taki a parte idio unya na igona sejo mami adia desande mpasa gwa mo fawe na wini na monamo mana aka kitidi ala usagi fu asangei wansani dana someke mi wakanga a collectif Apache fu gidon pikiso tanga bika afeti de fesi na gideng na gimi na gi alawi da mia kengi pachi était. En tout cas, je voulais vous dire à tout un chacun que je soutiens le collectif Apache dans ces élections législatives de 2024. Je crois que leur combat, le projet de la route du fleuve est nécessaire, indispensable pour chacun, pour qu'on puisse se connaître entre nous, puisque parfois l'enclavement peut empêcher la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre et de sa culture et de sa façon de vivre. Et donc, il est très important pour tout un chacun, je pense, de soutenir la démarche, le projet qu'il porte pour un peu plus de visibilité, de dynamisme aussi de notre territoire. Depuis 2 ou 3 ans, ils sont dans cette démarche-là. Ils ont visité Saint-Georges, Saül, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni. Ils ont intégré, pénétré, j'ai envie de dire, les différentes institutions de notre territoire. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'ancien parlementaire, je pense qu'il est tout à fait normal dans la symbolique, mais aussi dans la dynamique dans laquelle se trouve ce collectif, de pouvoir les appuyer. Je n'appuie pas aujourd'hui des hommes, mais tout simplement le projet et ce que représente ce projet pour que chaque élu de ce territoire demain puisse porter ce sujet qui est très important pour notre territoire. Merci. Alikima ngalu kuma fulutu media gantangi fu ba Jamie gantangi fu bala lenaika nga bala soda 7e du nom debe tekelente kon meke apikite nga so fu fustan mo bon pe abala beta panga kengi denki pakise megi alawi dusu da debe tekelente ko alikiwi tire en sole fekete fauta kikaba ala sama diwani ukongawi anobu fu kingi na sem nobu awete na imeke kontakanga wi fu usataki fosa okomakana ibanta ko la. Et donc je voulais conclure en disant que beaucoup de personnes pensent que le départ probable de Sophie Charles à Saint-Laurent-du-Maroni pourrait m'aider pour la suite ou pour que je devienne maire ou quoi que ce soit. Je pense qu'il ne faut pas s'inscrire dans cette dynamique. Il faut tout simplement s'inscrire dans une dynamique que Sophie Charles a commencé un mandat à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle doit terminer son mandat. Nous avons un déficit dans la ville. Nous avons des entreprises qui sont en difficulté à cause de la gestion de la commune. Et donc, il est clair aujourd'hui que Sophie Charles doit poursuivre son mandat, en tout cas jusqu'en 2026. Et par la suite, nous verrons. Mais il n'est pas question de l'accompagner, de l'aider à quitter le territoire pour partir vers d'autres expériences qui ne nous profiteraient pas forcément. Ok, que fa begida na pekabana passo an chutineti como fa we so de fegete sata 20 negi na sata nota sata 20 negi yu anga yu di abi yu denki kabape o tu sui kaita o begita kina fegete
na ferete feda neti ustaki weekend mana chelo to mishi ferete fu go stem ape mo stem bika na de wan wini gi ala sama fu asama di jo poti fu ye pi wina sia o paso wan boneti go mo fawi ciao ciao. Esta place FNA Wakawa médaille anga coupe toi de presse FNA Wagu médaille anga coupe de presse FNA Wakup anga wakabita de presse FNA Wakupa so de fait que te détail taki do danchia fait da de anga Kenya Domini DJ NA anga surprise Sata do changa Bad Selva Dondo anga DJ Remo feda ala de timu jasoye Lutume ija service pikita kide selu wanyu kaita wan bank kaita isa du ala sanyange isa pumo nyange isa bai sanyange aga kaita sama sa sene moni giu isa kishi wo ko munyange ala moni sa kishange bika ya buwa rip field isa wo ko ye efi yefu nikel anga PCS na tusande committee kona ai kaita de kai to the first ye gwa lutume ida ye baya kaita na efi wani na isefe go active na yosu efi ama active to lutume ija service ta gidaki e dola de sandegi de yepi active futeke bigi wo ko kaita atanga sefi Boa pichi pampila ye komiti ufuna sana pampila ifange pampila ala sotu pampila diabi wo kwange ye active sangi we seka sangi komiti wi ya chamoni na na no ateko ugi bayo kwange ye komiti wilutu media service ye gidiala la moni na ye baya kubo na ye poche gwaini akaita fika ba na ye bigi bai sanya wenkenge aletika ko kaita risa go kwa bank mayaso kauka wa isani ala sani sanange isa komode sanyange isa pai sanyange inafu abi chaipi sansevi ya biwa pampila wisha sana pampila sushi so pampila yabi na iko wo kwanga iwe seka ngiu ta Bueno, upebi mayalanga ati mjevene takine na moi bitimfu apishi wata yaso kubdi flavor na pato aso sasa koye etagita fana fu feifi komiti 20 fu sebi mufu bakali na sayo defu wini esta place ofene wakao wakup anga tina shigishi medai anga tondo elo to the price ofene wagu wakup anga tina shigishi medai the price ofene tukali tofo botu wakup anga tina shigishi medai atanga sefi waikipe pai Diodoro fu tina shikishimang so de fe gete de taki udugau bikala si famu atu chane gi famu yaso na ya ma potine mo udugau go winya sande ko sama na bashi fa ipishi wata ya coupe du fleuve imekela imoiti opombo drive wala sai mudu kusama mkubai de sanfi ma de sama na iko sapasa myotaigi sapasa sama sabi kusama musabiu imu meke communication imu dena PDP shipede sama defu dem shitaki yeseli mo isani ya bimo isani ye duwansani de sama musabi wilu to media de aso fu ye pi ufu ala de sande ala sayuwani aini communication wilu to media emekegi meke flyer ou meke spot fi wani kwa live to kota kaba abite fi isa kontu we du ala de sande nabo ko ede mo wilu to media de aso fu chayu shiki fu te ala de sanfi de sele fu chakaba fu sama sabe sanfi de edu nakibimo komiti witu media fu ko makandi wabu atu te fe yo tu pe shi pesa mai go jo be ale kala ma fi sai pasa wabu atu gabi gibot pesa potia wansa ni fu de sama staki oh so wansa ni opa nya kone ale kala ma fi we meke na la peji ki social media ala peji ala de peji pe de sama die sukude de na social media Shakarima, la kriya,